Me a go done, me the week odo. Hola mi her sinta mama iyal. Mi feti fi mama iyal, na. Ella ala, si kompudi ko kange ko fi ma yal. Wata seitin jala ma iyal. Mi feti fi mama iyal, iya fi. Apola. Piji de foppu kawre leydi ɗo ko Allah muyanma kon heɓata wona ka muyanama wona ko yajalu kori non da haalirde non par ce que ñande aɗa mari haalaji contraire ji mi ala faamude ko noɗa haalde fiiɗo na fiiɗo ñande fini weeti ɗen yaltude ɗen jolda ɗen ƴewra ka min hande komi won ɗo ko marɗo fiancé a faami an ko wonɗa ɗo na fiançare a waɗan kala ko faalɗa an ko wonɗa ɗo hande a waɗan kala ko faalɗa a faami a yalta e lerde faalɗa naata lerde faalɗa goɗɗo wiyatama hey goɗɗo wiyatama hay kono ɗande hakkude men enen ɗiɗo ko mi woni ɓurowo yaltude on ko ɗum noon tigui mi wonma haalande on ɗum no waɗi simi noddirma ɗo ɗan haalde ɗum ɗo hande kala ko waɗɗa ka hoore leydi ɗo a faami ɓe innay ko ɓay an a fiancaka hala moodi ɓennay ko ɗum ɗon haɗi heɓa moodi a faami min kadi kala komi waɗi ka hoore leydi ɗon hande ɓennay miɗo fiança ko wona ɗum ɗon mi intéressé mum ko goɗɗum ɗon siko sago am min on en ɓuytay o yaltugol men ƴawra jolda men anande miɗo andi noon ndini an wonga nanata ko komi wonma haalande kono siko sago non habba mi gaynama haalande fiyan siko sago am en ɗuytototo tamin no antum saka en ɗiɗono en ɗuytototo piiji ko wonde wadde ko par ce que a jooɗaki mi jooɗaki joni acci hakkem landoma min acci hakkem landoma a sikkude hara millam moni ma hara lam wondi e jalousie ko fiançaɗa ko mi fiançaka non si tawi ko ɗum waɗɗa ka hakkillama haray ko min tama e ittu ka hakkilla na fiiɗum min enen ɗo ɗiɗo de wanene goto wona fiiɗum ñandresa ko par ce que ko wonde wadde kon hande kala ko waɗɗa ɗo min ko ɓennata lan fiança kono wona e hoore kon fiança ko mbone wadde accu hakkem jaɓanama an kadi ɓe innay no gasa hara ko wonɗa jindude kon haɗi heɓa moodi joni no accu hakkem jaɓanama ɗandi ɓennay ko aduna ɗo ko kala muyamma o wopatama ɗandi noon ka woɓɓe no wona ɗo ha heɓa ɗo 30 ans 40 ans hara ɓe jombaka ɓe heɓa dew Allah hokkora ɓe dewgal ka woɓɓe kadi no jombe ɗo law ɓe seedida e moodi maɓɓe no waɗa ka waɗata donc ko yiɗa waɗi wo ko muyɗe Allah ɗen min gollam waɗi ka ɓerne sa yihani mi heɓali moodi ko ɓay Allah lan ɗo muyana Allah woni taw yomi heɓi moodi bo an on ñande ari wonde ñande mum walata donc Allah okkorima fiancé yo Allah latinan en dewgal magal mi ko ɗum ɗon mi tori ñande peerama on kadi mi waɗay no gasa ko mi waɗata kon ɗon fo filloto fiimo mais hande min on mi fijay ɗo ha mi heɓa innowo no faalalan ara adda haɓɓere gorka nene ɗo min on mi fijay ha nde ñande mum mais ha woni ha goɗɗo tippi koyngam mum ka nder kuuru men ɗon ari inni salli ala Muhammadu mo faalalan jombude fijudaro mi accita sa yi enen fulɓe ɓen ko ɗum soñji en a jombete law hara a fijata a yaltata a waɗata fus innaka ya waɗu ko boni façon ji gono toon mi on tinno duwa yaltude des fois a faami ɗum ɗon heɗo ha mi gayna mi heeɗikema ka ɗum ɗon permettete sa jombama hande kadi ya wonu ka dewgal ma a faami ya wonu ka dewgal ma a faami donc min ko ɗum ɗon min on mi fija ha ñande goɗɗo ni ɗo salli ala Muhammad kala ko goɗɗo wowli ɗo e fe am ta ɗum soñjata ɗum maapine andi nami bobo nan andi komi faama an kadi même chose ɗum ɗon ta dérange min on ɗo fus dérange ala fus dérange tala sa ari aduna ɗo ha a hooti a wawlaka hara a ɗoyto arɓe donc min ɗum ɗon ça me fait ni chaud ni froid ɗani min ko ndu waɗi sila wowlude par ce que ɗo kala ko waɗɗen enen ɗiɗo a faami yimɓe ɓen ko ɓe ronkata ko ɓe ñaama kono wona ko ɓe ko ɗum ɗon noon tertotoɗa ko ɗum ɗon noon mi faala joni min mbala goɗɗo wolanima nana yen ɗuytoto seeɗa min nayi yaltata de e yaltay min hara wona ñandi o ñandi ɓuyte seeɗa fiyalla min nini ɗandi hay nene yennay laaron ka fi yaltugo nini on mi yaltay tan kelam finnude foofa mi yaltay mi yaha mi hiiroya mi yarta mais ñande mi jomba o min e fijundaru haray mi harmini fijundaru aduna e lahara Tiljay si welay wulay ɗo ko addilan tigi ɗi walango ma ɗo min famille on tigi ɗigi na ɗo woni a faami ga famille o min ko village oni birango ɗo woni babe ngal ko ɗo woni a
afami ka déjà taw wonen ɗo walla mari piiji ɓuri kam explique ana ma fiya afami min on ɗo panami ala fenade billahi da welna hoore ko la poste afami bilan ko ɗo woni babe an ko ɗo woni mini kay mi alamo en an tigui dal débrouille ɗon o tawa ko nimoni yeyde ko embouteillage afami cigarette ɗuma nimoni yeyde afami ka joni probléme ala min kadi tigi tigi mawɓe am ɓe nakonakiri ɗo woni ko yayam wondema min kadi babe gandu ka village a faami sagam ɓayen jombidira e woni kala ko watta mbiɗa yen suudiri ɓiije ɗe affaire mariage ni na affaire ko boni a faami kala ko watta haalanala kala komi watta mi haalanama sagam kala ko watten ka hoore leydi ɗo entre men ene ɗiɗo ko hoore laaɓal miiɗa fenane nder min kam ko ɗum ɗo woni tutama on ɗum ɗo yon talan fo anande min ke ko sabu noon waɗami explique ma min ke etano moni a faami ka déjà taw ko wonɗa ɗo taw min hay so waɗe mariage on na ɗo wattemmo a faami ka so waɗe mariage on dare ko futarte ba min parama ɓe fof ko to woni a faami ɗum noon mi innoma ɗum ɗon fof probléme ala ɗum wona ella noon a faami esraɓe on jarama de assalamu aleykum nayi sera jam tum mawɓe no fitade ɓe am nanal tana awa ko toni nani awa a faami ka ɗum yalatmami kadi ɗum fof probléme ala sagam mbuuɗi ɗi wonɗa heɓdeni a mare a faami ɗiɗo waɗire mariage min ko moddoni ni yayan hay fus ko ɓe ronkanilan ala piiji ɗi fof ɓe waɗanayla a faami ko wonɗa gollude ko sagam ko yamal no mara ay ka andangu fimango mami wakkilo moƴƴani a faami ka ɗini kayno hayla go kambuta ni la wakkili de Tikamong Juba benge duru da mini gong Lil jay Maimuna heka anga hersata Maimuna ango yaɗa woɗa haylo e Maimuna accumi neyral ma o jikkuma ma e ƴettuɗa ɗo nene ko gore jam ley ɗo moni yawde ko ɗum amen organisé ɗo honno hey penali loowiɗe e maɗe penali wonde e maɗe goreji ma woɗɗa yawde on an a falaka dewgal goreɓe maɓe fof alamo ala fiancé hay minni to miñiraɓe maɓe hande ko sayo fewli ɗo no mari fiancé anda haylo ɗa yahaɗa ɗa nataɗa ɗa yaha tun ko yimɓe wa bare sesesino sesude goɗɗum ko honnum an ɗaɓɓata ko yimɓe awa hey kan yo jiw hey kan ɓay komi haalata kon joni a nanantala mi haalay waɗa haala an kam fenade ala hayloya ala yawde ay nokko an a wawata darde mimi ƴetta exemple e mimi dara a yi on ɗon kam ɓay o haylota ko ayi o heeɓi fiancé ayi o heeɓi fiancé anda sikkude ko ɗo sontata sikkude koko suuɗ ɗo sontata min kom fototawama hari mi yeeyi ko mo hono yande sontuɗo nen simi yi sontu mi hande sontuɗo an ay goreɓe ma miñiraɓe ma fof heeɓi fiancé an kadi accureɗoɗa ñande Allah muyani mi wonde ñande mi wala anda sikkude worɓe ɓen ɗa sikkude worɓe ɓen ɓe jombay haylotoɓe ɗa sikkude worɓe ɓen no yiiɗi haylotoɓe worɓe ɓen no yaade hay ka baarji jomba jiwɓe yeytoto ɓen ɗon hay ɓen ɗon hiɓe jombude min komi goreɓe an ɓen moni yawde min yalta min yaha min tiro photo ma min yaha restaurant min ñama ko ɗum ɗon mi watta a ronkay tirade photo ko nder galle men ga ko dariɗa o ɗo a tirota a ronkay tirade nder ga ceede hey kam min naami bobo hande nam bobo jango mbiɗa andi komi faala Awa, kala ko mi waɗi ɓayno- hara ko erreur haray ko min teyi bas waɗi ko on ɓay noon na a boobo nini koko moodima fof nini koko moodima fof joni noon awa ɓay on ɗaɓɓana Allah ha hande gorko innuɗo ngoɗo ko oɗo jombatama minni mi sali nene ana mi yiyata ina worɓe ɓen yo jomba mimi ko kanko ɗaɓɓani hoore makko na min ɗaɓɓani ko ɓay himo heƴi ko ɗum so heɓi an noon ɓe yiyay minute kala ɗa anda so ɓe ari fi jommugol joko ko kawte taw ɓe landoto joni ko kawte ɗen ɓe landoto fi taw nene accaken lando joni milla wawi ufade ka nder suudu ɗo goɗɗo ara ɗo naata ɗo enen faalana jomre ko satte ko sonti ila yaas ila laɓa ara noon inna on no na faala noon de ɓornande maɗa Nene. na nde ɓornande maɗa komi inni ya feƴƴi nder ga ko ɗum min ɗum ɗo nene ɗum ɗo miya hey kam Maimouna hey kam